yadukuye kure aratuyobora, yadukuye mu icuraburindi adushyira mu rumuri, aratuyobora natwe nk'urubyiruko turakora, twakuze twigira ubuntu, twakuze twifuriza ubuntu, ababyeyi nabo abaha inka kuri gahunda yitwagira inka. Muzehe wacu arakomeye, urubyiruko aduhesha akazi, atwigisha umurimo w'igihugu cyacu, arakiyobora ashyiraho gahunda y'ubumwe. Igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mutoya, President Kagame mwerekane ko mutoya. Uyu mwaka 2024 ariyamamaza, mureke tumutore, mureke tumushyigikire, perezida wacu nta wundi wamuruta, arayobora akatuyobora, akaduhesha ishema mu bandi ndetse no hanze y'igihugu, mu bihugu bindi by'Afurika. Iyo bumvishe izina u Rwanda barikanga, bakumva imiyoborere myiza ndetse n'iterambere. Igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mutoya, President Kagame mwerekane ko mutoya. Igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mu mutoya, igipfunsi mwerekane ko mutoya, President Kagame